Turabaramukije nshuti bakunzi bacu muzindutse muduteze yombi aho muri mu bice bitandukanye, turabaramukije tubifuriza igitondo cyiza, tubifuriza kuzindukana amahoro n'imigisha by'Uwiteka aho muri mu bice bigiye bitandukanye. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu itariki 26 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Iki gitondo tuzindukanye amakuru menshi, iki gitondo tuzindukanye update n'amakuru tugiye guhera ku mirwano ikomeye cyane, imirwano karabutaka ni muri teritwari ya Masisi. Urugamba rukomeje kuba urugamba, amabombe akomeje guturikira, ingabo za Congo FARDC zirimo gucuncumura ibisasu biremereye ku birindiro bya M23, zirimo gucuncumura amabombe menshi ku birindiro by'izi nyeshyamba za M23. Amakuru tubazaniye nuko ubungubu muri grupama ya Nyamaboko ya mbere niho harimo kumvikana kurasana gukomeye cyane. Ndaza gutangira iyi mirwano yose nkubwire aho yatangiriye naho yarangiriye, ni nako ndibuze kukubwira ukuntu inyeshyamba za M23 zamaze gutangaza ikintu gishobora gutuma batazongera gusubira mu biganiro na leta y'i Kinshasa. Murabizi ko iduha muri Katari hari hakomeje kubera ibiganiro bihuza leta y'i Kinshasa n'inyeshyamba za M23. Ndakubwira icyo izi nyeshyamba zatangaje, ni nako ndibuze kugaruka ku kiganiro kirekire cyabaye hagati ya Perezida Ndayishimiye Evariste, Kapiteni Ibrahim Traoré, Perezida wa Burkina Faso. Mufitiye aya makuru, ni nako ndibuze kukubwira impamvu ikomeye cyane, impamvu idasanzwe yamaze gushyirwa ahagaragara na MONUSCO. Yamaze gutangaza ko muri Nyakanga, muri uku kwezi kwa Nyakanga, byari igihe cy'amaraso mu ntara ya Ituri, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Ese iyi ntara niki cyayibereyemo? Ese niki cyabaye? Ubu noneho leta y'i Kinshasa yamaze gusabwa gufungura abagera kuri 700 kugira ngo amahoro atahe. Ese ninde waba wasabye leta y'i Kinshasa? Amakuru ni menshi, icyo nkusaba ni ugukanda like, ugakanda share, ugakanda comment, ugakanda subscribe, ubundi amakuru yose ukayakurikirana, nk'uhibereye 5 kuri 5. Iki gitondo muri uru rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu hongeye kumvikana kurasana ni nyuma yuko kuwa gatanu mu rukerera ahagana isaa 11:06 ku musozi hano muri teritwari ya Masisi humvikanye kurasana gukomeye cyane, humvikanye kurasana kudasanzwe. Ni ku musozi wa Ruka ahazwi nko muri grupama ya Nyamaboko ya mbere muri teritwari ya Masisi. Igisirikare cya Congo FARDC cyanyanyagije ibisasu biremereye kuri ibi birindiro. Ni ibisasu byarashwe nyuma yuko M23 mu cyumweru gishize yari yatangaje ko yafashe aka gace ka Ruka kegereye umusozi wa Katobotobo. Ingabo za Congo FARDC zanirukanyemo M23 guhera ku isaha saa 8 za mu gitondo kugeza saa 4 za manywa. Imirwano yumvikanye ahangaha muri Masisi, urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje, ibintu byateye impagarara mu baturage batuye hafi yahabereye imirwano, maze bamwe batangira kuva mu byabo, abandi batangira guhungira mu misozi igiye itandukanye. Abaturage batuye muri aka gace ka Ruka no mu baturage batuye mu gace ka Katoboto batangaje ko ibyabereye ahangaha ari intambara ikomeye cyane, ari intambara ishobora kumara igihe kirekire. Ibi bikorwa bije nyuma y'imirwano ikaze yabaye muri kiriya cyumweru kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatatu mu bice byo mu burengerazuba bwa Masisi, aho M23 ikomeje kugaba ibitero byisumbuye, aho FARDC ikomeje guhangana n'uyu mutwe wa M23. Ni imirwano ikomeje gukaza umurego mu gihe umutekano mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ukomeje kuzamba, by'umwihariko mu turere twa Masisi, Rucuru, aho imitwe yitwaje intwaro ikomeje kwigarura uduce duturanye na leta y'i Kinshasa.
ibigaragaza ko iyi mirwano itazahagarara. Ibi bibaye mu gihe mu karere n'imiryango mpuzamahanga bikomeje gusaba impande zombi guhagarika imirwano no gushaka igisubizo kirambye ku biganiro bimaze igihe bibera i Doha muri Katari, aho leta y'i Kinshasa n'inyeshyamba za M23 bakomeje kugaragaza ko biteguye kurwana paka kugeza ku munota wa nyuma, kandi biteguye kurwana paka bashyize umukono ku masezerano, biteguye kurwana paka bashyize umukono ku masezerano, bakagaragaza ko kuba leta y'i Kinshasa yaramaze kwanga kubahereza imfungwa z'intambara zisaga 700, iki aricyo kintu gishobora gutuma batazasubira i Doha muri Katari mu biganiro na leta y'i Kinshasa. Ibi ni ibyatangajwe n'umunyamabanga uhoraho wa M23 Benjamin Mbonyima ubwo kuri uyu wa gatanu yagiranaga ikiganiro n'itangazamakuru. Ni ikiganiro cyabereye muri Serena Hotel mu mujyi wa Goma. Ni ikiganiro cyabaye nyuma y'iminsi mikeya uriya mutwe wa M23 na RDC bisinye amahame y'ibanze ngenderwaho aganisha ku guhagarika intambara bamazemo imyaka 3 n'igice. Imwe mu ngingo ikubiye mu mahame impande zombi zasinye nuko buri ruhande rugomba kurekura imfungwa za buri ruhande, cyo kimwe zigomba kurekura imfungwa z'intambara. Benjamin Mbonyima umaze igihe ayoboye intumwa za M23 ziri mu biganiro na leta y'i Kinshasa yashimangiye ko leta ya RDC nitarekura abantu ba M23 700 ifunze batazigera basubira mu biganiro bya Doha muri Katari. Yagize ati iduha ku itariki 6 nta n'umuntu uzigera ujyayo, nta n'umwe uzigera afata rutema ikirere, bitewe n'uko leta y'i Kinshasa ibyo twayisabye ntiyigeze ibyubahiriza. Benjamin Mbonyima yashimangiye ko FCIM 23 ntacyo ishobora kujya gukora iduha mu gihe abantu bayo bagifunze nk'uko Mbonyima akomeje kubisobanura. Yagize ati niki twaba tugiye gukora iduha mu gihe imfungwa zacu zitararekurwa? Ntidushobora kujya ku cyiciro gikurikira mu gihe ikibanziriza na kitarakorwa. Kuri iyi gahunda byari biteganyijwe ko M23 byagombaga gusubukura ibiganiro mu byumweru 2 biri imbere, hanyuma bakazasinya amasezerano y'amahoro tariki 17 Kanama 2025. Harimo kwibazwa byinshi, harimo kwibazwa ikigomba gukurikirwaho kugira ngo iyi ntambara ibe yahagarara. Perezida Ndayishimiye Evariste w'Uburundi kuri uyu wa kane itariki 24 Nyakanga yatangaje ko yagiriye inama perezida w'inzibacyuho wa Burkina Faso Kapiteni Ibrahim Traoré. Ndayishimiye abinyujije ku rubuga rwe rwa X yavuze ko inama yagiranye na Traoré ari mu rwego rw'ubutumwa yahawe bwo kuba intumwa idasanzwe ya perezida wa Angola akanaba uw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. João Lourenço yagize ati mu gukomeza ibiganiro byubaka mu rwego rw'ubutumwa bwiza nahawe n'intumwa idasanzwe perezida uyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, nishimiye ireme ry'inama maze kugirana na mugenzi wanjye wa Burkina Faso nyakubahwa Kapiteni Ibrahim Traoré. Ndayishimiye nigeze atangaza iyo nama yagiranye na Traoré. Ndayishimiye yakoranye inama na Traoré nyuma y'iminsi 2 atangaje ko yagiranye ikiganiro cyiza kandi cyuje urugwiro na perezida w'inzibacyuho wa Mali General Assisi Goïta. Ku wa 17 Nyakanga nibwo Lourenço yagize Ndayishimiye intumwa idasanzwe mu karere ka Saheli. EU mu itangazo yasohoye ku itariki 17 Nyakanga yavuze ko Ndayishimiye azayobora imbaraga za diplomasi zo mu rwego rwo hejuru ndetse n'ingufu z'ubufatanye zigamije gukemura ibibazo umutekano ndetse n'iby'ubutabazi mu karere ka Saheli.
aka karere gaherereyemo ibihugu birimo Mali, Nigeria, Burkina Faso bimaze igihe byugarijwe n'imitwe yitwaje intwaro ya Islamic State. Mu nshingano Ndayishimiye kandi yahawe harimo gukaza ibiganiro n'abayobozi ba guverinoma bariya bihugu bivuga rikijyana mu miryango itandukanye muri kariya karere itegamiye kuri leta, sosiyete sivile ndetse n'abafatanyabikorwa b'ingenzi mu rwego rwo guteza imbere imishyikirane, kubaka ubwumvikane rusange ndetse no guteza imbere ingamba ziganisha ku mahoro arambye ndetse n'umutekano mu karere ka Saheli. Lorenzo avuga ko yahisemo Ndayishimiye kubera ko ngo afite ubushobozi bwo guteza imbere icyerekezo cya AU biciye mu cyiswe imiyoborere idasanzwe no kumva neza urusobe rw'ibibazo byugarije umugabane. Yavuze ko kandi perezida w'u Burundi afite ubunararibonye, umuhate udashidikanywaho, akwiye guhabwa izi nshingano zo guhagararira igihugu cye mu kuba hagati y'ibi bihugu. Nshuti bakunzi bacu, reka tubashimire, tubifurize ubudukurikiye bwa mbere gukanda ku ijambo subscribe, agakanda like, share na comment, ubundi amakuru akayikurikiranira 5 kuri 5.